Message vlog! Bože budale. Pozdrav ljudi, pozdrav svima. Dobrodošli u novi nastavak You Got Message vloga sa vašim omiljenim doktorom Ogom. Pardon, prije nego što krenemo sa svim ovim sada smijehom, plakanjem, uživanjem, moram prvo nešto napraviti. Dopustite, molim vas. Opa, brate, u Full HD-u smo. Ha? Još jednom pozdrav svima, ali ovoga puta primite Full HD-ovski pozdrav. Naime, evo, napokon smo se riješili unutarnje kamere ovog nadasve divnog čuda koje me je jako dobro služilo do sada. I od sad se možemo gledati u Full HD-u. Vjerujte mi, to će još više produbiti vaš doživljaj. Ovaj video ću započeti sa jako lijepim stvarima za mene. Baš sam radostan nešto, baš se vidi da je neko predbožićno raspoloženje i kod mene i oko mene. Naime, stigli su mi neki pokloni koji su me jako razveselili, ali koji će i ovo moje djelovanje, nazovimo ga tako, podići na jednu višu razinu. Dakle, prvo što bih vam želio pokazati je shotgun. Pam, 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 pam! Fantastična jedna stvarčica koja mi je trebala. Recording mikrofon. Da vidimo li ima šta unutra. Šta je ovo, buraz? Ho, ho, ho! Merry Christmas! To je za vjetar, ono. To kad puše vjetar da si možeš staviti na bulju. Garancija, torbica, neki kablovi. Brate, šta će mi to? Neću s garancijom snimati. O, brate, fino, fino, fino. Čovječe, Glock, utokat. Pam, pam! Odlično. Za intervju je i ovak neko live snimanje dušu dalo. Bombica, prava bombica. Mislim, nije bombica, pištolj je, ali nema veze. Sljedeća stvarčica koja je razgalila moju dušu i uzela mi to jutro san jer bio sam nešto na knap sa snom, došao poštar i onda nisam uopće imao san više. Što je ovo? Jedan nadasve predivan stabilizator. Ovo sam cijeli život želio. Još od kak sam snimao spot za Na prijestolje. Vidio sam ovo kod Šabana. Pozdrav mom drugu Šabanu i cijelom Offside-u, evo. Offside, brate. Vratite se ljudi, vratite se na scenu, šta se čeka? Da, dakle vidio sam to kod svog druga Šabana i koliko ima, 5 godina već ima sigurno i rekao sam, Šabane, kad tad i ja ću to imat. I evo ga, došlo vrijeme da i doktor Oga uvrsti to u svoju ponudu. Definitivno alat koji će olakšati puno toga i onda nešto. Suzu sam pustio. Znači ovo kada sam ubo, suza je skliznula iz moje lice od radosti. Od radosti, sreće i veselja. Zdravlje mi se pogleda. Može neka uvodna muzika, molim vas. Može? Ajde. Dakle, nova omiljena doktorova igračka, osim one koju skrivam u ladici. Sony RX10. Dušu dalo za sve. I vjerujte mi da je ovo stvar s kojom će se snimiti mnogi budući spotovi koje ćete imati prilike gledati. Koliko je ovo otvaranje, buraz. Skoro mi ispala kamera. Da dovršim.
koje ćete imati prilike gledati na malim ekranima. I ja vas garantiram, otvorio sam ja već ovo čime došao, naravno, sad samo kao jedna predivna stvarčica. Kutija više neće biti potrebna. Kutija je tu ostala samo za potrebe snimanja. Dakle, pogledajte vi ovo savršenstvo. Mislim, što čovjek da kaže? Pazi, ekran, nagib, ovo ono, kao lagano, buraz, lagano. Pomoćni ekran ovdje da vidiš kolika ti je blenda, koliki ti je shutter speed. Objektiv Zeiss, koliko je? 24-200. Hoćeš široko, hoćeš usko, hoćeš da... Čuda! 2.8 otvor blende. Pa to ima da gori. Gumbića ovdje još, pojma nemam čemu služe još. Ali, što da vam kažem, znači, čudo. Čudo jedno od aparata. Sigurno se pitate gdje se to vaš doktor uputio ovako sređen, zgodan, lijep nadasve. Naime, dobio sam poziv da snimim prilog o 10. rođendanu Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica. Jako se veselim ovom izazovu, čuo sam da me očekuju predivni ljudi. Cijelo jutro sam u pripremi, provjeravam, mislim da sam bateriju od aparata 3 puta provjerio da li je napunjena. Ne daj Bože da nešto zaboravim, dođem tamo, šta je majstore, di je aparat? Doma. Nadam se da će proći sve u najboljem redu i zaista se veselim ovom izazovu, tako da idemo delat, ne? Evo, baš se vraćam iz Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica. Ljudi su tako veseli, puni energije, raspoloženi, vitalni, što je najjače. Ljudi su vitalni, imaju vježbe 2-3 puta tjedno, koliko sam čuo. Znači stvarno nešto baš onako napuni baterije kad vidiš da koliko se ljudi onako žale na starost i to da vidiš, kad vidiš da starost ne mora biti nužno loša. Imam neku situaciju u prometu. Razgovaraju se ljudi. Znači ovaj je stao na pol raskrižja i sa frendom priča. Toliko sam bio oduševljen i u poslu da sam zaboravio snimiti dio priloga za potrebe vloga. Stvarno bilo predivno. Evo, veselim se radu na tome filmu i veselim se njegovom prikazivanju. Biće prikazan u kinodvorani pred malo većim auditorijem, odnosno videotorijem, gledateljstvom. Idem kući, obraditi to sve fino. Vidimo se. Ja sam koliko sam uzbuđen. Puno, brate. Puno. Svakodnevna umjerena tjelesna aktivnost povoljno djeluje i podržava fizičku i mentalnu kondiciju. U sklopu informativnog centra starijim osobama se pruža prva socijalna usluga. Nadam da ste uživali. Mislim da slike govore više nego riječi. Ja vas toplo pozivam da ovo sve malo začinimo uz osvježenje.